izinto zitshintshile ekhaya ngabe uthando lomzali luphina hayi noma behlupheke ekhaya abanakani ngabe usizo luphina akubambana kuyalenza uthando hliziyo jabula uzofila nokuzondana kuyawenza umncamo befuna uzohamba ekhandlela licima awu izinto zitshintshile ekhaya ngabe uthando lomzali luphina hayi noma behlupheke ekhaya abanakani ngabe usizo luphina awukudambana kuyalenza uthando hliziyo jabula uzofila nokuzondana kuyawenza umncamo befuna uzohamba ekhandlela kwamanye amakhaya uthando into ehlezi khona kodwa kwamanye amakhaya inzondo into ekhoza umona silwa nemimoya ingxabano zakudala zabazali nakodendlulana nomntakwethu ingathi asazani ngishele simplani ngisenempathy ingathi ahlobani okumama xaba nomntakwabo nathi asisavani we all affected by the hits sebancane unganamali kwifamily gathering nemizwi alivakali uthanda kuxobona omunye umuntu esiza omunye notababaphana ngesipani ngomunye phezu komunye inzondo kuxobona omunye ehlupheke nganalutho bese umthathelana phansi umhleba umenza nenhlekisa so sad ukubona umshithe ekhabathala uthanda bese sitshela ukuthi uyathandwa kanti wenziwe isipana kuthanda lekho khaya mayingekho keziphathisa then umshithe mekaba awekho ulula nosiphothisa hayi izinto zitshintshile ekhaya ngabe uthando lomzali luphina hayi noma behlupheke ekhaya abanakani ngabe usizo luphina akubambana kuyalenza uthando hliziyo jabula uzofila nokuzondana kuyawenza umncamo befuna uzohamba ekhandlela licima awu izinto zitshintshile ekhaya ngabe uthando lomzali luphina